Wey'ngane zakwethu, kuhleleleni ungangeni kule channel ethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu, igcokama elisha seliveze iy'ndaba ey'shaqisayo laphana ukuthi umcimbi lona ade liqashwe kona laphana eMoses Mabhida laphana wey'ngane zakwethu sebame isikhathi eside laphana e-ICC belinde ukuthola amathikithi ukuthi bangene laphana emcimbini laphana. Isikhathi abanqunyele sona beku-8:55 ukuya ku-9:20 laphana wey'ngane zakwethu wasekuseni. Ukubeke ngokusobala laphana kwipost yakhe ukuthi akekho noyedwa onake indaba yomaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Yena sovele washaya wachitha wahamba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu ukuveze laphana ephejini lakhe laka-Facebook. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ucindezele usubscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification ngaso sonke isikhathi masiphosta ividiyo entsha.